KUMSHI CHAHIGI OINA Council of Higher Secondary Education MANIPUR na LOUBA Class 12 ki examination da stream Ahumakta Punna topper Puthokkpa Ngamba School TZ Higher Secondary School na Oire Hauziki matam asida government school dagi afaba mahairoi puthokpada waraba cherak asida yamna chauthoksaningai oiba maongda TZ Higher Secondary School na Manipur pumbagi commerce stream da first position puthokpada natana stream Ahumakta Punna mahairoi Tara position holder Puthokkpa Ngamba commerce stream da first position Laurakrabi adudi Warepam Lydia Devini Magna Punba Mag Jamri Humfomdoi Fangduna topper oiki Jaf Manana stream asida Anisuba position da Yaifabi Sapam Ahumda Divya Mayengbam Amadi Prisita Yumnam Marida Elias Life Rakpam Mangada Laishram Pantoi art stream da Mari position da Yenkom Sanstina Meklaini Tareta Anania Yumnam Tarada Jitsia Toksom Mamadi Science Stream da Kunsuba position da Naurem Nibia Januni